Talking of amukachi ma menkai no unse ufa salvation achire ho no a edura na adwo ehɔ yi sum pa enti honorable amukachi ani onko hwe no wanyana me nsala mi hu na me so me ba me ka che se nyakopon yesi nyakopon yi kira lo aselo enti nyakopon ne o hwe na assembly man fo ni bi na o munya dwuma de me nse no me nyina so no mutuntia o na sa me maka wa hada da se assembly member eye o da mi chairman tie assembly ko bi o hire kisa bi eye da ye na abeka ye enti yema da ya asem nka da ye mu nti mi titi se am se nyame aduma edwada mo so ankoto abale me o da abana mo koto ye na am anstay no oboku sports na we no wala mi se ona wo koye me se sports na o mama ne o se wo no aya me se ye sports Zamenya sports. Eti hwiansi wo ho. Hwiansi wo. Ura ho hwiansi. Oh there be yes sports. Okoto wo bibia. Me say yes sports. Uwie na ebre ni bi wo ho no mo ayi. Ati ubetire mu ho. Yes sports. Abisiafo ba me na obo ba se na fe yenko yanim. Yemfa nsam ne mlan na ye kono sa na fe yaba ne sa. Yemfa sida no mfama na ye se bisanyame power investment na ye se we no ye no odi sika ne beto abosome no na je se sika na ade beto ho no ubenya 7% e de aka usika ho. Eti memfa usika no nkoto bebia nko investment afi amfa problem emfa ma afi emra so so kwa kwadi usika na akofa manso twen ene de abro na mo bisanyame power investment de sika bia de ba koto bia no na ye so benya 7% e de aka usika no nti obia fa sika no emfa koma bisanyame na je se investment no enkoso bia nso nya investment emfa ma ne ba obia emfa nya investment emfa ma no nti bisanyame pia de ni sika koto se ne nyame adoma bosome ne so a ubetimi anya percentage kakra e de aka usika ho memfa usika ne nko ba bia se no masa nkrofo akofo ya za papa de wa Ghana aye hwehwehwe no wan hwe ni obi du sika nso obi du sika dwane na so bisanyame de utie de ni kwanyo bi na beka kire o bisanyame na se ono nyakopon sa wom nyakopon kra san ase ono ne nyakopon na adwuma ono no mpe usika za se nyakopon hira no mbom fa usika no kwai na fa kwai investment e wo bisanyame power investment obi age atom oba hinka fa mo obi age atom oba kuku damana na do danko akufa do kra no ma politicians e bia no obi age bisanyame power investment atom afa main branch no ewo Kasua new market eho main office kese no eho ene wo afetama comti 9 unso betimi awuram etitama fititama comti 1 akositama hwan na yesa no ubetimi akọ etama comti 9 edu sika no enso etimi akọ ato na afi enso etimi da investment na afi bosome so a ye de 7% ade account ho afa aguna so adro yenko tezako obekọ no na ye butuo enti akemodan afi asama kese achim so adro achiase yenwuram yenko aguna so adro tezaku obekono na yebusa enso eteho elnyasem ketwa ye free number we 0457 228512 0557228512 eye bisanyame power investment amaso ya sen afa Jubilee Hospital same kancho say state of the art facilities ni there oba Eastern region ha yenkwa na nanado danko akufado eni mpanifo asen ase se hospital ho fe aba problem bia enso ntimi se no eye Jubilee Hospital na Jubilee Hospital no okwa dewa yes ye ho no sent bia ni ho mesimi ko hospital bi uru ho sent ye ho no enya asem ketwa ba Jubilee Hospital there one nurse for any a doctor for no etio manima wo kwa na yeso bia timi no kasa rough no na just Jubilee Hospital and am saying asema 24/7 light ni so a entin kwa wono menya ho ehuni mi just minim hospital bia de bia no obekọ no na just light no so ekọ avena ekọ spark just ekọ spark generator tutututu na generator no kwa na esukura na yesa wo yale kura na ade no enso betimi aha oni padua no ba Jubilee Hospital dia na yesa wono bibia edam ehọ no ye obabia manda emma no so na yesa wo ahwa yakono ehọ no wura ma na yesa ugrama your private word shame afia mema no so sa afia oba bia nkwalada ya oba bia pemfo da na ye se Jubilee Hospital no ya chichechichem ya oba bia obia enso etimi da ehọ no ya laboratory ho opeso kwa check umoja no ya le bia woma oba ebetima check the amount afia oba bia twa scan just apemfo no ana ya le bi ha na peso kwa twa scan dia enso wewura mu kwa ehọ no ya 24/7 machines akese a ye betimi ya surgery abani bia enso ntimi si ehọ no so light out bar ehọ no so ya wo chese power generator ha ye betimi di aso a tabi uyo operational problem bia enso etimi ma ho your special doctors wa on betimi treat dia mamo edema to aduane so a cheche aduane wedi aduane we mendi oba betimi ayama afi o cancel unit wo wo fie na yale bi tete na wonte ase a oba betimi no atenase a cheche se aduane we ena kofa yale we e dia brown te fi ne kono na eni biem afi o eye clinic ho your special doctors on be treat you e dia mfidie e dia fa wani no so ne hu se wani we ese se ma space ese se mu aduro ese se
nchese ye operation ni nia no wura mu Jubilee Hospital ye betimi ayama e ho insurance adwuma afi kanti de aduane bia pa bia obetimi anya bia di akimoda yankwa amantra 0244575799 0244575799 afi yankwa na flight number 93.3 Obrimpon Opokuale and no permit na me nsam no eba enso ho ma me hyase free Manchester United na ye ni komo me no kasere papa ya fa no Richard Ano wakwa kodu Spain kromo no kodu Spain kromo no wakwalande Madrid emlatia miensa yesi ani bretimi aba abrante odia osia kan edem Atletico Madrid Joao Felix na no yesi Manchester United akacha Atletico Madrid said 130 million euros omonye na brate for Joao Felix no enso besia kan enfema Manchester United say Joao Felix no Atletico Madrid etono 126 million euros na me no kase Manchester edi 130 million euros edi akọ na me no kase Atletico Madrid ehun sika no yesi say Diego Simeone eni mpanifo no yesi sika no enso atwetwe maso ema me no kase brate for Joao Felix de one dey waye ready say Manchester United no obebo esase wo hu say Cristiano Ronaldo ewo ho afa brate for no Bruno Fernandes enso ho eto kam ho a eni won so betima hyehyehyehye etunu kase de komodide no eso astati kwaso a nyame adem na ati company fo behia so mbe gya tom no so amonye tom no e branding kata ni anko Madrid kromo ho onu se me no kase Manchester abrate fan Casemiro eni abrate fan Marco Asensio yesi Manchester Apple na Casemiro de yesi Manchester for akacha sa afie bia no 19 million pounds ana wede be ma no ama me no kase yesi Casemiro akacha Madrid so mo ma ne mre kakra esas yesi mo abrate fan Casemiro no wasi de obaji ade Madrid bia no waje awie no nya Manchester no kra wan hwe de Brantia no wo hwe de wa na ese Manchester for sika no epupu Casemiro dia wan hwe adachi bia na mo Marco Asensio dia yesi anche deal no enso betima e confirm eno se latest e free Manchester United wo ba ya de mo sam no ya de aba enso awo hono mo yankoni ekodi komo enso awo Saudi Arabia Jeddah nyame adoma na ese Saturday nya sam ketwa the noble art of self to defend boxing e baso nya sam ketwa Alexander Ishak versus Anthony Joshua we aye part 2 na part 1 no na yesa Ishak etimi bo Anthony Joshua na nyame adoma na yesa Saturday ade beti Sunday no e baso awo Saudi Arabia Jeddah na me no kase two boxers no obiaji sika $75 million e de aguni botom $75 million na yesa Anthony Joshua je abrante fan Alexander Ishak eso etimi age na nyame adoma papa fan Michael Buffer wono ene be ring announcer eno na papa no eso timi touch it down e was Saudi Arabia na papa no touch it down no okohwe bebia na yesa be boss box no e was Jeddah ho oko inspect ho e kohwehwe o ma bibia eso etimi edel abrante fan Evander Holyfield okay 1996 ana abrante fan Iron Mike Tyson etimi kana so no wono so etimi akodu Saudi Arabia no a wono so etimi touch it down e was Jeddah kromo ho e mo no so etimi akọ nyame adoma nem Tyson Fury ebelande e was Jeddah e was Saudi Arabia na fe nyame adoma wono so etimi akọ apapa ye fan Eddie Hay wono so be touch it down e ho afi Bob Arum wono so be touch it down e was Jeddah ho na fe nyame adoma Saturday wono so eduomani monyam akwatai e about na chi edi musam no ye de abanam sesa